clear tu le ngai thatu zong zong te in zawangin chibai ka buk chewa du sang sang ber kalan bok chewani kan ria thewangin nimin mars ni somni pariat thathum sang ni somni panga barmaram sana sundar sompani min sompanga a Myanmar ram epicenter bul nai sagang region a lirna satakin ngi ngani kha barmaram chung mai ni lovin a chevel ram Thailand thlengin chiatna na sataka thlena in chimkara mitam takan tanga chan chu na thok tu ten theitop chu in voini thlengin na na thok zelani ole helir nging na zet mai hi United States Geological Survey chuan magnitude 7.7 na ni antia lir ngin at lam te na khola magnitude 7.7 chin hi chu zirmi ten lir nging lian thamani antia lir nging lian thama an nga yani lirnghing na lam te na khola magnitude 7.7 chin hi chu zirmi ten lirnghing lian thama an nga yani tin after shock po 6.4 lai ani nge kha hetiang tak maya kan thenom lok Burma ten lirnghing na satak antor lai hian keini Mizoram hi engwanga him le tlat thringe kan ni ti ngai tu tham awmin ka ria mithiam ten kan ram hi most active seismic zone 5 khovel puma lirngin du bernaram om kan ni thu an soi cham chia chuti ni si kan ram hian lirnging na sa kan tok ngai lo renga Christian ram kan ni wang kan tong trai wang kan fel wangin kan pumpel ti do ni la a theilo hul huala engkim ti thei omnipotent azanga ina kan changani ti ila adik bera adang putur omlowani ole tunju ma chuan Mizoram in lirnging chungchanga mithiam zirmi kan nei seismologist jingami Hriata Chhangte in lirnging chungchanga hriat veta na tha then khatte ti thu pui mangin thanem ngai takin aron au chuak vele ta kan soito angin kan ram hian lirnging na chi hi kan pumpel reng lo thei ti hriaila ngun taka milongai thlak sak turin ka som masa chiu ani ye ole tuna ilongai thla ang lirnging chungchanga hriat veta na tha then khatte earthquake prediction lirnging rilok na heng aro in chan na focus somna tur thuk zong khoya chiange epicenter tur anging timing tur anging reizong tur ana dan turang te hi omzene le rin tlak tham takin voina hian tu main emo engthiam na main an rilok theilo ti hi sia ila aom du naram seismically active zone Mizoram po angin du bernaram zone 5 kan ni veranania a seismic gap lirnging in ka hlat zong ti te a pressure build up mechanism aron in nor chep na chho to le mek dan ti chu seismology sowin an thethuk thei fu to pressure build up emo arch minute movement leiche thret te po laser mang super sensitive monitor senti ve mai ten an lo monitor ve to thin lirnging ai chuan vaccine inven na ala omlo anging tur ti nep na lo ti top ngot na po omlo angin nai le ngin nuwa chiat to ti nep dan mitigation of damages emo casualties during and after quake lawin shilfi animai boi chung lo ril film kar nei tum hi dam na emo dam doi kan nei chun chu animai in le lo thomno ain nun na hluzok ti hriat bok tur ani le lamzong taka thlir chuan lirnging te po hi pathianin mihring emo khovela hremna lam thil ni lovin khovel om phung pawimawh natural process emo phenomenon khovel hi voile khata lirnging wanga chia drup lo nana leipumpui chi chau voi thol kan ti thin kha mihring ta nero necessary vilanga ngai theiani ve bok clear dana zirin tuna po Mizoram pung ma chia drup lo nan chunglamin kan lei hnuai pressure build up sang tuk tur te hi engtin tinamo kan tor le hriat thamemo mangan pui tham silovin min concession chhochar charni inalang entinan man kum loka khan va phai bora min lo drain emo release sakmek jok ani lawang ti hi asoi thei mi lawania tectonic plate kan ti te hi kan lei sakhat leipon langa tanga leichung thuk atlang pui thuin kem somnga tanga zahni bor cha an ni ber plate lian pui le te deuh te leichung selatuk tuiri lalang lo te an ni wangin in siam rem tum reng wanga in suta bup rengan ni
anin nor trong reng ani chu hang tectonic plates in su te hian anin sut na lai bor collision na khan plate in sut na emo in sut na bor rem lo te kha in siam rem an tum na lama anin su nging taloi thin ani chutia an han in su emo in rem pel le ta khut si thin kha lirnghing the shaking of what lom chanani lirnghing hi khovel dam ka chu na tan apoi mol e hlau boxi ani lo chuan art crash noya leichung selutukin pressure sang bonlutuk rap thak ain siam build up kha voile khata ronin vor tangat sela chuan khovel pum hi kan ke theidona chu wangin hetia khat moi to ka khovel leichung sakhat art crash thol lai aron voi thol hi kan zawa etana kan dam ko chuana ani loi si chutia lo tong pong lo emo lo complain chiam chi po ani lo ni chu lirnghing hi lei voi thol pumchung pressure release ti point soi theng chu eng poni se mizo Christian Indian tribal te hi khovel puma lirnghing du bernaram most active seismic zone 5 om kan ni reveluk lakila chuti chung si chuan kan mizoram chunga hian lirnghing ni sa major earthquake 5 MOI sang chi soilo medium earthquake 3 to 5 Richter scale te po latur mu mal lo ang maya kan thla amon loi si ni kan fel le pureng wang po ani le chung lawa kan mizo Christian te pathian chunglam za ngai na liu ani chiang enge kan lo ti ve tur lirnghing hi aven na emo achiu dam na om hri si lawa chu wangin lirnghing du na takrama om kan ni ti in hria in eng tiklai po nging thei turin in bo sei top mai u chu wangin ri room thut thila himna kong zo wat theidan tur mani phak tokin hriat thiam tum hlomila kanin saklian le troplian awang ni kherlo po in thren om kom chakte in chim hu ka wang po in kan noi ve nuai thut thei ti hria ila trek la wang dewani ya lawna chang kan hriat meu chuan alo nging zo to nge thinang le mizo Christian de tan chuan mihring nep zia le pathian ro pui zia leilung in rem khom in chuk tu in sangmar le in rem khom thamai mai te po lirnghing pui le rap thla ka achok zel mai sia chuang zong thlen tir tu fa chu kan ni ve si mole lau ai ma in ti thei chi jok emoni chu o kati lir te lo ngingin tlang te kang hlu ma se keini mizo Christian te vanram kalcha ka trap sungong ngong thin te tan jong han lawa hanin mu chua bel na tur tak atling chuang leilong e disclaimer lirnghing tu lo hrilok khi seismology hreve ik tan chuan atumatum chi ni ho lawa thiang lo tlukani chiang kuang taka lo hrilok ka epicenter tur ahun le na dan tur te ron hrilok pe chu mipui pa ngai ti chiangai ani lo hrim mipui an lo in ral rin theina ne ro a ngin hun le ngin zo a fim khu dan tur an soi ve mai thin zo ka ngai ke point achunga hadam thak le ngaingam thak zonga karon predict interpret ve khi ka mu ve dan ka du tu sa mani ve ringot jehovah zire ti chung zelin ole khati zung kha ania pushia da chung alom thu ka seidua pushia te hian athiama fin na te zoram mi puitan theipa topin in sum hawlovin aron contribute thina hi alom mem maya hlok taka zoram mi puite po ina kan man changka hi poimo tak zet zitani ti kha kan han soitel duwa ole clear tu le ngai thatu zong te khongai takin comment section nam kan hu dan le kan ngai dan te min lo share sakle theu tur chewin karon ngen chewa tin subscriber po kalanga alo hle ni ti min share sak vek kha khongai takin min lo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen ngoi bokani e